पाउचेदी यमफोक इबा मरोइबा पाउ खराब दे तौयरी बेलारुस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको प्रोटेस्ट तौब तारगसु तरुकसुबा टाउन की फम पाइनरबा वसक लौखरे बेलारुस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको मफम थादुकनबा प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग चंगचिनबा तारगसु तरुकसुबा टाउन की ओइना ऑफिस पाइनरबा वसक लौखरे आइना ऑफिसर सोर्स अमना फोंदोरक्ले हौखिबा चयुल क्या की मतम असिदा ऑथोरिटियन लीडर असिबो री इलेक्शन तौखिबगी मयुक्ता प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग चंगचिनदुदा लाकपने opposition activists sing the location ki amukana mikhal pai pakhiba adu nataba pampai sinarba chinara ka chathigibani haibagi wafam thamladuna mafam thadukna bagi damakta protest tawbagi khongjang adu sangchin khibani state news agency balta na pikhiba reporter capital minaksta wasak lobagi thorom adu pangthokibada makok thongba government ki official kiya amana saruk yaki politician media organization representative amadi masak nairaba music chu saruk yaki हौजो हजिक मसागी सही हुंबुक तरुक सुरब लोकासेन को नमाके ये थंगबा मकुतत लैबाक असि कॉन्स्टिट्यूशन पारक वसक लौकी बगल लोइनना लैबाक असि के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की हेडना बेलारुस की प्रेसिडेंट असि ऑफिशियल आईडी कार्ड अदु खुसिनके प्रेसिडेंट की पोस्ट पाइप की नुमित असि अखोई की ओइना चाउना माइ पाकबा अमदि लैबाक फरबा नुमित अमनि आइना लोकासेन को वसक लौकी थरुम अदुदा फोंदोके अखोई लैबाक असि की प्रेसिडेंट अदु खनबदा नतना अखोई की बेहलु अखोई की शांति ओइबा पुंची महिंग सोवरेंटी अमदि मनिंग मखा तंबबो ngakthokani haib ki ajet pathaja wo pham pikhi लोकासेन को बेलारुस की मियोई बिलियन 9.5 लेरी लेबाक असि चही कुंतरुक चुकना शासन पाइदुना लाकले बेलारुस हादना सोवियत यूनियन की मनुक चंदल हेरंबा लेबाकने अगस्त तांग मपन पांगथु के प्रेसिडेंट इलेक्शन अदुगी भोट मसिंग चादा मरफु की चांग माइ पाखिबक लोइना नमहाकी ओपोनेंट ओइरबा सापेट लाना ठिका नोबस क्याना चादा तारा की चांग भोट मसिंग फंगी हाइरे ठिका नोबस क्याना इलेक्शन के रिजल्ट अदु यामना कन्न जानिंग द उठखिबक लोइना नमहाकी सपोर्टर चाक्या अमना सेन को मफम थादुकनरबा तक्सन खिबनी चयुल तरुकलोम चुपना मफम थादुकनरबा प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग चंसिन पतारगसु लुका सेन कोना लोन तुपना पांगथोकपा सेरेमनी अमदा वसक लौबगी थरम अदु पांगथोकपने अतोप पाउ अमदना चाही मंगा के अंगांग अमा यावना अनि लेखिद्रे पॉजिटिव ओइदुना लेखिदबा मसिंग ओंफोगनी थोइ सोख्रे मणिपुर दसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना सिबगी मसिंग नोंगमनोमगे हेनगलकले चाही मंगा खक्त ngairiba अंगांग अमा यावना अनि लेखिद्रे मणिपुर की ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरगा लेखिदबा मसिंग ओंफोगनी थोइ सोख्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी ngasi nongthil pung manga phabu ki report ta yumpham oiraga thadorok pasirot amana hai haukiba pung kun mari ki manungda covid-19 positive oiba masagi sahi maga khakta ngari ba kangpok pidagi angang nupa masa amaga masagi sahi angkhiyum dai churaba Imphal West district dagi nupa amaga sija hospital da Leikhidre pa animak tonga tongan ba laina layong kayagi anabasu lai covid-19 positive oidun Leikhidre ba masing ompogani thoi chokre pung kun mari asigi manungda mioi chani kun ga mathoi su discharge tokre हौजिक फाउबी ओइना रिकवरी रेट असि चादा 35 निपान अम ओइरे हौकिबा पुंग कुनमरी मनुदा नुपी कुंथ्रागा हमथoi अमसुंग नुपा निफुगा मरी पुन्ना जनरल पॉपुलेशन की पिउ खमद्रागा तरेट अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तगी 15 पुन्ना मरफुद्रा तरुक नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बो क्रिटिसाइज तौरुबा ताइकुन सही तरह निपान जेल पिखरे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बो कोरोना वायरस पैंडेमिक थेंगनबकी मतंगदा क्रिटिसाइज तौरुबा बिलियनर अमा करप्शन की चार्ज दा सही तरह निपान चुपना जेल पिखरे आइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमना फोंदोरकले सीनियर चाइनीज ऑफिशियल सिंगा लूना चाना लोइनना रिटायर रियल एस्टेट टाइकुन रियन जेकियान प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ना कोरोना वायरस थेंगनबकी मतंगदा क्रिटिसाइज तौबा वरोल इरुबदगी मार्च तादगी औरगा मफम खंगदना लैरखिबने मा कोना करप्शन की चार्ज तौखि बाइजिंग द लेबा कोर्ट अमना लेबा कुकोनमिता रियल जिंकियान बो सरकार की सेल डॉलर बिलियन 6.3 की सेंफम लाना सिजना थोके आइबगी चार्ज मयोग नरिबने मार्क सेंजा थुमजा तौबा अमदि शांति शक्ति लाना सिनबना मरम ओइरगा सरकारना चलाइबा कंपनी अमकी डॉलर मिलियन 17.2 की सेंफम दा मांग ताकले आइना क्लेम तौखि जजसिंग नमहागो सही तरगनि पा जेल दत लाइना बदंदी पिखिबगा लोइनना $620 फाइन थिनरबा खनख्रे हाइरे मरगसिदा प्राइम मिनिस्टर न लुपा क्रोर चंगा तारागा तरेट खर्च तौदुना लेबाक यांखैनिपान कोइखि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोक 2015 दगी हौजिक फाउबदा लेबाक यांखैनिपान चटखि मदुदा लुपा क्रोर चंगा तारा तरेट खर्च तौखि हाइना एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर भी मुरलीधरन राज्य सभा इदुना पीबा पाखुम अमदा फोंदोखरे मिनिस्टर मुरलीधरन मरिक चोमना पीखिबा वरोल अदुगी मतुंग इना प्राइम मिनिस्टर ना यूएस रशिया अमसुंग चाइना दा मंगारकना चटखि अदुगा सिंगापुर जर्मनी फ्रांस श्रीलंका अमसुंग यूनाइटेड अरब इमिरेट कुंबा अतै लेबाक सिंगददी मसिंग यामना चटखि माके खोंगचत खरादी लेबाक मया मथंग मथंग चटखिबनी अदुगा खरा अमना लेबाक अमखक्तदा ओइना चटखिबनी माकी ख्वाइदगी इकोन कोन खोंगचत असि नवेंबर 3 दगी तारागा मरी फाउबा सोक 2015 दा BRICS ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका की समिट जाउबा ब्राजील दा चटखिबदुने
Minister Muradharan na ai ki Prime Minister ki khongsa sing asina nakal ani ki oiba regional ki oina amasung global wafam sing India ki perep khangan ba ngamkre loinana lalol itik investment technology defense collaboration amasung miga naksinabana sing bagi matang da India ke Leibak sing aduga afaba mari sagat pangamkre masina maram oiraga Leibak asiki sel thungi phibam phakadan ba amasung miyam gi jai phathorang da mateng oiragani atopo hang amagi pakhum da Muradharan na ai ki India na masiga jumlo na Leibak singa leinaba mari amade history geography culture miga leinaba mari da yumpham oiba top makal gine airport gi Ganja Kg.1.55 Mapal Lamda Thanaba Hotnarmba Mioi any police na phare Tulihal airport gi Imphal to Kolkata phawba Paikhi Indigo flight 6E6353 da Ganja Kg ama dasmik maga Mapal Lamda Thanaba Hotnarmbani aibada chenaba khurai ahungkai lekai dagi moirang them Dennis Zaikun ga manga apupa M Prapullo amasung khurai ahungkai lekai telepati dagi Max Thokchom Allies niki Zaikun ga mari apopati as ningthem yaima Allies yaima bo singjamai PS na pharaba matung CGM Imphal West na tha asigi kuntaruk phawba police custody remand pikre thawdok asi tha asigi tarahum dagi ayuk pung 8 minute ipurum taba matamda Imphal dagi Kolkata phawba paiki gadaba Indigo flight number 6A6353 da speed post number EE50437120 in Makada hobam maraktagi ti ice anidana New Delhi ki Malviya Nagar ki Begampur da leiba Max Tokchom 39 by 1/3 floor da aina thingraba Ganja asibo polythene bag amada chanaba polam sajinaduna nab Mapal Lamda Thanaba ki damakta book tawrambani hariba book tawrumliba asida sinanba yai haiba mioi anibo singjamai police na phatano uhang pong sing chatharake uhang pong asige mari lainana thodok asige matangda makhataba investigation sing chathanaba ki damag mara leire hariba mioi anibo police custody remand nirakhe Remand prayer asi CGM Imphal West na taraba madungda tha asigi kuntaru phawba 21 oirba mioi anibo police custody da thamnana pariman pikhi nagalam da Dhoni na stadium Lanna Yeikhiba pol Leibak phaba supporter amana mayumda harauna pokre Sharjah cricket stadium ki mapanda leiba supporter amana Leibak phaba dagi Chennai Super Kings CSK amasung Rajasthan Royals ka tarahumdai suba IPL gi manung channa Leibak ko punamita sana ki match amada Mahendra Singh Dhoni na stadium wangma Lanna Yeikhiba pol adu khullaga harauna mayumda pokre Chennai Super Kings na mai pakna baran chani tara tanba mathau taki maduda Dhoni na stadium wangma Lanna 6 Yeikhi amasung camera na ball adu matung inaraga nambada stadium ki mapanda leiba supporter amana Leibak phubadagi ball adu khullaga khonglei thuna masa tekat paga loinana momon minok tamlaga harauna mapamadudagi thuna chatki IPL ki official Twitter account da thawdok adugi atenba video ama upload tawraga post adugi caption piraduna hai Mahendra Singh Dhoni na Yeikhiba siski ball adu phangliba nupa asi khwaidagi Leibak phaba mioi amane match adu Chennai Super Kings na run taraga darukta maithiba nangki Dhoni na innings adugi over taramari surakpada Chennai Super Kings na run chamaga taramari da wicket manga out oirakpa matam aduda bet painana pasana bungda changlaki loinana mai pak na bagi damakta run chama hum mathuk taki amasung expert amade pundit kiana CSK ki skipper ase nganda bet pairam labadi match mai pak ba yarambani haiba mat phinaki Match loisilakpada Dhoni not out the ball taraga tarita run kun mapal lauke bet pai bahur pada run launa bohot na pada awaba oikhi masimang na ahan ball taraga ni thoi mayuk na pada sukna ki run mapal lauke adubo aroiba over the CSK na run kuntra ka taruk mai pak na bagi mathau ta bada skipper asina 6 home yauna run kun lawang hamkhe CSK gi oina du places na ball kuntra ka tarita run hum raga ni thoi lawduna top scorer oikhi Dhoni na mahaki team boran chani phau patan kat ngamla paso run taraga taruk ta maithiba nangkhe Hojik ehaki mamang da phangba pau amada si Minister N.Biren na Luchingba Goverment asida anuba Minister kana hapkadagi aiba khangtriba marakta N.Biren na Luchingba Goverment asidagi Minister ahum lokthokpada Manipur gi government Nazma Haptulan yakre Minister phamdagi lokthokla basing dudi Education Minister Th.Radheshyam Agriculture Minister B hangkhalian amasung Social Welfare Minister Nemcha Kipgen Th.Radheshyam content sing asigi maruiba pau khara asiba pau damjari pa Manipur local news YouTube channel lamadi Facebook page asidagi yang biru punamak pathaga chari loinana channel asina tom da kanarabadi subscribe like and share to ba kabi kunu punamak po amuka na thaga chari